tubahaye ikaze ku makuru agezweho utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe hanyuma ukazajya ubona n'izindi video n'andi makuru yihuta utasanga ahandi. Canada yafatiye u Rwanda ibihano narwo ruvuga ko ruyisaba ibisobanuro ku birego bisebanya. Inkuru ya BBC ivuga ko leta ya Canada yatangaje ibyemezo byo mu rwego rw'ubukungu na politiki yafatiye u Rwanda, ivuga ko ingabo zarwo ziri gufasha umutwe wa M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikavuga ko ibyo ngo bigize guhonyora ubusugire bw'ikindi igihugu. Mu itangazo abategetsi ba Canada bavuze ko icyo gihugu cyamaganye ubwicanyi bukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavugamo ibirego byo gutera abasivile, impunzi, ingabo za runini z'akarere hamwe n'ubwicanyi mu kivunge no gushimuta. Canada ivuga ko nk'ingaruka y'ibi bikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ese irufatira ibyemezo bikurikira. Muri ibyo byemezo hari ukuba Canada igomba kuba ihagaritse gutanga impushya zo kugurisha serivisi z'ikoranabuhanga mu Rwanda, hakabaho kandi kuba ihagaritse ubufatanye n'u Rwanda bwa leta kuri leta mu bijyanye na business n'ibijyanye no gufasha urwego rw'abikorera, ndetse no gusubiramo kuba leta ya Canada yakwitabira ibikorwa mpuzamahanga byakiriwe n'u Rwanda cyangwa se n'ubusabe bw'u Rwanda bwo kwakira ibikorwa by'ahazaza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko mu bivugwa na Canada harimo ibirego by'ubwicanyi byo gusebya u Rwanda bitakwihanganirwa, kuko ngo ruza narwo gusaba Canada ibisobanuro kuri ibi yatangaje. Mu itangazo u Rwanda ruvuga ko Canada nta buryo yavuga ko ishyigikiye umuhate w'akarere wo kugera ku mahoro mu gihe ishyira ibirego byo mu bwoko bwose ku Rwanda, ikananirwa kubaza leta ya Kongo ibyo ikwiriye kubazwa. Aha ivugamo kwibasira abasivile bayo mu bitero ubu bivugwa ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo. Itangazo ry'u Rwanda rivuga ko guceceka kwa Canada kuri ibi bikorwa bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu bidakwiriye kandi ngo biteye isoni. Byongeraho ko izo ngamba Canada yafatiye u Rwanda ngo zitazakemura amakimbirane. Canada yatangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'Ububirigi, Ubwongereza na Amerika yafatiye ibihano bwite Minisitiri James Kabarebe w'u Rwanda. Ibyemezo bya Canada ariko ku Rwanda, abasesengura iby'ubukungu bagaragaza ko ngo bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari bugeze kuri miliyoni 13 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2023, aho ibyoherezwa mu Rwanda bivuye muri Canada byageze kuri miliyoni 7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ibiva mu Rwanda bijya muri Canada bikagera kuri miliyoni 3 zirenga nk'uko leta ya Canada ibivuga. U Rwanda na Canada kandi bihurira kandi byanagiye bifatanya mu bikorwa by'imiryango ya Commonwealth na Francophonie bihuriramo. Ibihano rero ngo byatangajwe nabyo ngo bishobora no kugira ingaruka kuri ubwo bufatanye. Ibihugu by'uburengerazuba ONU na leta ya Kinshasa bishinja u Rwanda kohereza ingabo zarwo muri Kongo gufasha umutwe wa M23 ubu ugenzura imijyi ya Goma na Bukavu nyuma y'imirwano ikomeye yo mu mpera z'ukwezi kwa mbere no mu kwa kabiri. U Rwanda ariko ruhakana ibyo kohereza ingabo muri Kongo, bakavuga ko abo u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo kuko umutekano w'igihugu ugeramiwe n'ubufatanye bw'umutwe wa FDLR n'ingabo za leta ya Kongo, nk'uko abategetsi b'u Rwanda bagiye babisobanura mu mbwirwaruhame zitandukanye. M23 nayo ariko ihakana ko yaba ifashwa n'u Rwanda. ONU ishinja ariko kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo gukorana n'umutwe wa FDLR, ibyo leta ya Kinshasa ihakana, ariko kandi mu bundi buryo nabwo butangaje FDLR nayo igahakana iyo mikoranire na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo tuvuze kubirebana na Kongo, reka tubabwire ko Bisimwa yagaragaje ko abashinja u Rwanda gufasha M23 ngo baba bigiza nkana. Uyu perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko abashinja u Rwanda kubaha ubufasha no kugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo baba batera urwenya. Mu kiganiro na Radio 7, Bisimwa yagaragaje ko iyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubwira abanyekongo ko umwanzi wabateye ari u Rwanda, kuba bugamije kubayobya kugira ngo batamenya impamvu nyakuri yatumye M23 ifata intwaro. Bisimwa yibukije ko ku itariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga mujyi wa Goma
hari abasirikare benshi ba Kongo bahungiye mu Rwanda. Yagaragaje ko ibyo bitari gushoboka iyo u Rwanda ruza kuba rwarateye igihugu cyabo. Bisimwa yasobanuye ko aba basirikare bahungiye mu Rwanda kubera ko ari rwo bizeye kurusha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyubatswe na M23 Goma. Ati ibyo bikagaragaza neza ko u Rwanda atari rwo ruhanganye nabo muri Kongo, ahubwo nitwe abanyekongo duhanganye nabo. Perezida wa M23 yasobanuye ko abarwanyi babo bari mu rugamba rw'impinduramatwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2006 ubwo bari mu mutwe wa CNDP, kandi ngo bazakomeza kugeza igihe bagaruye umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cyabo. Kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko abarwanyi ba M23 atari abanyekongo ishingiye ku kuba harimo abo mu bwoko bw'abatutsi. Bisimwa yagaragaje ko ibyo hari ibinyoma kuko bafite abo mu miryango yabo bamaze imyaka irenga 30 mu nkambi zo mu bindi bihugu kandi leta idashaka kubacyura. Bisimwa yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ubutaka bw'abanyekongo bose barimo n'abarwanyi ba M23. Asobanura ko mwaka w'1885 ubwo ibihugu by'i Burayi byemeranyaga kuguca imipaka mishya muri Afurika, ubwo butaka nabo ngo bari baburimo. Yavuze ko niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka abanyekongo b'abatutsi n'abavuga igiswahili nabo ngo bakomeje gutotezwa, ikwiriye kubasigira ubutaka bahozeho kuva mbere y'ubukoroni. Guverinoma y'u Rwanda yo igaragaza ko gushinja ingabo zarwo kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ngo ari ibinyoma bigamije kugira ngo amahanga atabona imiyoborere mibi y'ivanguramuko biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabaye n'intandaro y'itotezwa rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Naho impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Zimbabwe Rutendo Matinyalare yasabye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'abanyarwanda imbabazi nyuma y'igihe kinini arwanya u Rwanda yivuye inyuma. Rutendo yakoresheje kenshi imbuga nkoranyambaga yifashishwa mu biganiro nk'umusesenguzi, agashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera ubwoba abaturage, guhiga impunzi no kubeshya ko iki gihugu kiri gutera imbere. Byageze mu mwaka ushize Rutendo atangaza ko leta y'u Rwanda ishaka kumucecekesha kugira ngo adakomeza kuyivuga nabi. Gusa imyumvire ye yahindutse muri Gashyantare 2025 ubwo yageraga i Kigali. Mu kiganiro The Long Form Podcast na Sani Ntayomba, Rutendo yasobanuye ko intangiriro yo guhinduka kwe yabaye ikiganiro aherutse kugirana na Minisitiri ukuze wo muri guverinoma ya Zimbabwe. Mu bitekerezo ngo bye ngo yumvaga ko afite umwanzi kugeza igihe umwe mu bagize guverinoma ye yamwegereye haramubaza ati ni iyihe nshingano ufite muri Afurika, uri umupanafricaniste? Yasobanuye ko uyu muyobozi yamubajije impamvu akomeje kuvugana n'abo Rwanda, amusubiza ko ari umwanzi wabo abishingiye ku kuba ingabo z'u Rwanda ngo zararwaniye n'iza Zimbabwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rutendo yasobanuye ko uyu muyobozi yamubwiye ati muhungu wanjye, umurimo wawe ni uguhuza Afurika, si uguca uyu mugabanemo ibice. Ese abantu wita abanzi uzi ko ari bamwe mu bihugu bike byadushyigikiye mu kurwanya ibihano byafatiwe Zimbabwe. Bijyanye nuko mu byo Rutendo ahirimbanira harimo no kurwanya ibihano ibihugu byo mu burengerazuba byafatiye Zimbabwe, amakuru y'umuyobozi ngo yamuhaye yaramukanguye atangira gutekereza ko ashobora kuba yaribeshye ku Rwanda, yiyemeza gushaka noneho amakuru y'ukuri. Uyu Rutendo rero yasobanuye ko ari ubwa mbere ageze mu Rwanda kandi ko nyuma yo kurugeramo yasanze ari igihugu cyateye imbere impande zose bitandukanye nuko yabyumvaga, kuko ngo yarazi ko ubwiza bw'u Rwanda bugarukira Kigali gusa. Rutendo yasobanuye ko yamaze igihe kinini atekereza ko Perezida Kagame ari umuntu wereka abantu ibitabaho gusa, ariko ngo yasanze uko yabitekerezaga atari ko biri. Yasobanuye ko mu byatumye agaragaza u Rwanda nabi harimo n'ishyari, kuko atiyumvishaga ukuntu Zimbabwe yasubira inyuma mu iterambere mu gihe ikindi gihugu cyo muri Afurika gifite umuyobozi ushaka kukigeza ku rwego ruhambaye. Rutendo yagereranyije uru ruzinduko ari kugirira mu Rwanda nko gushaka ubuvuzi. Ati naje gushaka ubuvuzi, ndi gushaka icyo umuntu yakwita igorora kubera ko nemeye ikosa ryanjye, ubushaka
kurikosora. Yatangaje ko nyuma yaho ageze mu Rwanda hari abakomeje kumwibasira bavuga ko yahawe na leta y'u Rwanda amafaranga kugira ngo ivuge neza, nyamara atari ko biri. Abandi bakamubwira ko ngo ashobora no kwicwa kubera amagambo yavuze mu bihe byashize. Rutendo yasubije abamwibasira ko umuntu nyamuntu ari uwemera amakosa yakoze agahindura imikorere. Yaboneyeho no gusaba imbabazi abanyarwanda kuba yarabavuze nabi adafite amakuru ya nyayo, ahamya ko amagambo yavuze ngo yashoboraga kubacamo ibice. Umunyamakuru yabajije Rutendo icyo yavuga ahuye na Perezida Paul Kagame, asubiza ko no mu gihe yinjiraga mu Rwanda yapfukamiye umukuru w'igihugu, ko Abanyarwanda n'izindi nzego zose zashoboraga kugirwaho ingaruka n'amagambo ye, aho yagize ati ndi wa wundi wabavuze ibi byose kandi naribeshyaga. Yakomeje avuga ko icyambere yakora ari ukureba Perezida Paul Kagame mu maso maze akamubwira ati Perezida, nta kindi kintu navuga keretse kubasaba imbabazi. Nari narayobye, ntacyo nari nzi, nari injiji, nari ifite ishyari, nari ifite ivangura, kandi naje hano kwiga. Rutendo yatangaje ko ubwo yageraga mu Rwanda yakiriwe neza, ndetse yanasobanuye ko nta wigeze amutunga urutoki amwibutsa ibibi yavuze kuri iki igihugu n'Abanyarwanda muri rusange. Mu yandi makuru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse inkunga ya gisirikari zahaga igihugu cya Ukraine nyuma y'ubushyamirane bwabaye hagati ya perezida w'iki gihugu Donald Trump na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Iyi nkunga yahagaritswe kuwa 3 Werurwe 2025 ku itegeko rya Donald Trump nyuma yo gushyamirana na mugenzi we Zelensky mu biganiro byabereye muri White House nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wo muri Amerika. Uyu muyobozi yavuze ko icyo Trump ashyize imbere yari ukurangiza intambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze imyaka 3, kandi ngo ashaka ko Ukraine yumvikana n'Uburusiya. France 24 yo yatangaje ko guhagarika iyi nkunga bishobora gusunikira Ukraine kujya mu biganiro bigamije amahoro. Ku ya 28 Gashyantare 2025 ibiganiro byari biteganyijwe kubera mu biro bya Perezida wa Amerika, akanasinywa amasezerano aha uburenganzira Amerika ku mutungo kamere wa Ukraine byashoje imburagihe kubera intonganya no kutumvikana ku ntambara imaze imyaka ishegesha Ukraine. Byatumye Volodymyr Zelensky nabo bari bajyanye birukanwa muri White House batageze ku cyari cyabajyanye. Nyuma y'ibi biganiro, Zelensky yabwiye itangazamakuru ko amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine akiri kure cyane, ariko Trump we yavuze ko azobereye mu byo gutegura amasezerano yitaye ku nyungu za Amerika. Yavuze ko we na Putin bumvikanye ku buryo intambara yahagarikwa muri Ukraine, ariko ashinja Zelensky kudashaka ko intambara irangira. Trump yibwiriye Zelensky ko Ukraine ntacyo yageraho muri iyi ntambara idafite ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibihugu by'i Burayi nabyo byatangiye gutekereza uburyo byafasha Ukraine nabyo bigasarura ku mutungo kamere w'iki gihugu gikize cyane kuri gaze. Dusoreze muri Isiraheli, aho guverinoma ya Isiraheli yatangaje ko mu gihe imbohe zose zafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas zizaba zitararekurwa vuba, izafunga amarembo ya Gaza ubundi ikahahindura mu kuzimu. Tariki ya 3 Werurwe 2025 Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yatangaje ko Hamas nitarekura imbohe z'abanya-Isiraheli yafashe bugwate ingaruka zikomeye zizagera muri Gaza. Ati ndababwira Hamas ni mutarekura imbohe muzabona ingaruka zikomeye mutigeze mutekereza. Minisitiri w'Ingabo Israel Katz nawe yunzemo avuga ko Hamas nitarekura izi mbohe zisigaye Gaza izahinduka ukuzimu. Ati amarembo ya Gaza azugarirwa, hafungurwe amarembo y'ikuzimu. Tuzasubukura intambara kandi bazahura n'ingabo zifite ingufu batigeze babona kugeza tugeze ku ntsinzi bidasubirwaho. France 24 yanditse ko Netanyahu amaze iminsi yotswa igitutu n'abaturage ba Isiraheli barimo nabo mu miryango y'abashimuswe, basaba ko abantu babo bagaruzwa neza mu miryango yabo cyangwa se byakwanga bigakorwa nabyo ku nabi. Mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge, umutwe wa Hamas warekuye imbohe z'abanya-Isiraheli 25 nzima n'imibiri 8 y'abapfuye, mu gihe Isiraheli nayo
yarekuye imfungwa 1800 z'abanyapalestine. Mu mbohe 251 zatwawe nyuma y'igitero Hamas yagabye muri Israel ku ya 7 ukwakira 2023. 58 ziracyari muri Gaza, harimo 34 Israel yamaze kwemeza ko bapfuye. Dusoresha amakuru twabateguriye. Utarakanda subscribe na kukamenyetso k'umutuku kandi subscribe, hanyuma amakuru n'ibindi biganiro byose bigezweho nitwe bambere tuyagiraho tukayakubwira. Bye.